دربقا لسر روباري قندي من سكر تشيكرن هزرت كرن خرجينيك دي جتهني مرن ليش بيركرن كل دورا شنقا قندي كانيت فرن أبا بوستر شركي هو زانفاني كرت خليل دهوكيا كنها ميفاني دنجي أمريكا كخليل قلق بخير هاتي عليك سباس كخليل شاعر ونهاجي بسبور لوزارة روشنبيريا هريما كردستان تكاردكي بله خليل دهوكي وكو شاعر دهاتن عسكرين تشاوا وكو شاعر خود بيني براستی یاما ازمونا من دست بکا سالان هفته ما دست نویسینا شعران کر از خوش یک شوا کسا بوم حتی نوکش که ما هلبستا برگری دنویسی جبو که او ظلم و ستمال سرگره کرده هاتیا کرن هم نچار کرن که ام بریا ادبیات برافانی جدوزا گره کرد بکی اجبر هنده وک هلبستوانک مواسا دست بکر و هلبستن خو مدکرنا گله به نافشابه دجمنی بده تقاندن و حتی آنه هجی براسي باریام به ادب برگری هیا بله يعني تو بینی حتی نها پی تی وی بو هیا به باریام بله حتی آنه هجی اشتا دوزاگره کرد نگشتا قناغندی ماهیه یعنی تزانی کردستان ما چهار پارچه یعنی کردستان ما هر کردستان باشوری نه یعنی پارچندیجی هیچ تا روزگار نموین یعنی اگر ام نمو بجن کردستان باش روزگار بجی پرانیا پارچندین کردستان بن دستن سیستم کامازن داده جین ظلم کامازن وانته تکرن و جاجی برنده دوزا کا برفره ها مازنه ام به دوزه بگیره داینه و ما باریج به دوزه هیا جبرنده دوی ام سر خباتا خو یا ادبی یا بله خليل دهوكي دمكي زودش كردستاني دركت والسويديش يعني اجبرتشي ابخو اس صالح هفته چهار هفته پنجه ام جبر ظلمي رابين ابونا پیش مرگه ام پاشي ام زفرينا و دسه سال اماين ديسا جبر و ظلم و ستماكو حكمتا فاشتا بعث اللي قال كل ذكر دور بين سالن هشت ديسا اسنا چهار مو پیش مرگه ام بونا پیش مرگه واسچا مخباتا خو پیش خست ل او کودانن خراب اوکو بسرگله کرده هاتیم به تایبتی مثلا کیمیا باران کردن حلبچه و مثلا انفالا واتشتا ایدی ام کرد پرانی نچار کردین کو کردستان جی در کبین ام چونه ایران شینگ ام ما بریاردان بینه دروه یعنی بله باشا وكو هزان فانك وان كارسات وان نخوشيا حتى چندي کار کریه تو هزانکا پیشکتی یعنی هزانکا کو جی خوب بگرتن دناف ادبیات کردی دا بگهینی خوندوانی خوان و نمونه که جوانا اگر بوم بیجی جبلی او دربگا یا من براستی مگوت من يعني من شل بردست نبود چونکو اس نگله که حاضر بوم اجبو مسئله ناينا بيرام تايبت شعركا تايبت ليه مقوت تأس شو كسمكو هلبستا برجريه دنبيسم وكان ديوان من هنا هموجي لسر وين روشنا روشا قلي كرديا كمباخ لسر روشا حلبجة روشا انفارين كردستان لسر و كاراساتنا كو هاتينا سري قلي كرد لسر و 5000 گوندن هاتينا شاوطاندن لسر و كسين كو هاتينا شهيد كرن زندانا دا بنمونه مثلا اسيك شو كسامه كره كمجي رضا شورشدا شهيد بو چندین جارا مال ما اتحادیه طالان کرد هل بس همین سروی و بابتانه براستی بله البته تو چی بیم بیجی بر همه تی هزانوان یعنی هو کو هزانوان تو بتر بر هم دار بول دمی کو تلقى شورش بوی و کو پیش مرگیان تو پشتی تگی های اروپا و اروپا یعنی ما بس من د نویسینا هزان یا راست يعني دسبيكا ما يا هالبس نبيسينه وحتى أصناف شرش وحتى أمي بيجن دور برين صالون هشت يجي وهجدا صلاح هميا بباريا من باشترين هالبس نبيسين هالبس شرش جريه لبشتي أم هاتينا أوروبا يا راست يعني أسوك وك هالبسوانك وك نبيسكارك جي برهمن ما كمتر لهاتن يعني ام بلكو توشي داش كسرين روحي بون يعني نابج متى أزبيت دنبم يعني الأوروبا جي أصل والله السويد جي بشتي أسهاتهم من جالك أز أكتيف بوم دناف بزاف أدبياتها
کردی دا یعنی بو نمونه الوی ما یکسر هم هاتین ما کمالا نویسکارین کرد چکر چند سال سروکیه بوم گوارا بربانک هبویا فدراسیون کمالین کردستان از نویسکار بربانک بوم از نهوج اندامه کتیان نویسکارین سویده ما یعنی علم بردام خوات خو پیش خستیه لجلای هل بس نویسینه و براسي برهمن من كم تربون جبركو امج جناف خيني دركتين ام هاتين اوروبا كاك خليل جنابت النهات بسبوري الوزارة روشنبيري هريما كردستاني وهر وسطو غفاركي لدهوكي در تخي بنافي نوبون بتيب اللاتيني روتا روشنبيري يعني بزافا روشنبيري يا كردي تدوكير تشاوا دبيني تو جرازي لكردستاني بيجومان انه يعني اسوسا حضرت كم انهوجي روشة ادبيات كردي يا برب پیجداد تشيت وانهوجي تو بخازي نخازي بدهان گنجنديت پیدا بند زاني هر قناعه که خورتنديت هادينا پیش يعني از بيجم دنا يعني بباوريا من جلاي هلبسه و هلبس یا پیشکتی هلبس جالیه فرم ناوروکه و جلای کرد چروکه و جلای رومانی و یعنی از بیشم روش ادبیات کردی الباشور یا پیشکتیه یعنی پاشنکت یعنی وکو هندک هزر دکن اللي دی ساجی ادی بلکو نه جبوگل نویسکارن کرد خمو آزارن قال كرد بحسابه نوكو يتبني نوكو ما قلت أنفال وصوت وكشتنية بشكل تناهي هاي جوهرين روشة بله سياسي وأبوريا هرمي تجارين هربت هم قريدا يكا من دقوتو تفاد جيرا ديواناتها يكيبو دبيرا غازيك جرجي آسيا بله نها برهمتي دماغي نظام تشندن بس دماغي كذي تشندن أبخونه حتى أنه من بيستدو برتقال شاب كرين او چند دیوانن و چند جی لکولین لسر ادبیات لسر چروک و رمان و شعره و هندک جوان ورگرن زمان سویدی بتابتی چند پرتوکن زاروکا من سویدی ورگراندینه بو کرمانجی برهمت ما بردامن چونکو ام جانما ادبیات ام شدی نزانین نهوج دو پرتوکت من یک یاراس جمالكا وكلنا لسر ادبيات البرچاپه نزيد در كبيد وكو ديجي با چند سالا برا جارا من كرتا چرو جت نويسين نكا كمالكا كرتا چرو كاجي اوجي البرچاپه احتمال با دو سايب اوجي در كبيد تقول بربابك نوي هوزان فانو نويسكار وروشن بيرا نهادر كتيا هالبت توانا چاوا دي بيني لآستي پیشوا چونا دمينه بباوريا من بله مقولت تا جالك هالبزبان شروك نويس رومان نويسن باش لكردستان باشور دركتين وبراسي برهمن واجش عالية فرم ناورو كبا پیشكتيا زمان وهاتيا غورين يعني كرسن نويسينا ادبيات سركفتينه يعني از بينم انه ادبيات بباوريا من جالك سردمك وامتدا جالا پیشكتي تره او يعني خلكي قشتي خندواني قشتي كارن أدبي وشعران شاوات طاميج كلاسيكي جوان شعرين كلاسيكيين السردمي تو بريتا دبينن أبخو يعني توجبوكو روشة أدبيات كردي بسنجني يعني خارج هنا حش مثلا كاس ليش حتى هو جيخ أحمد خاني بيجري كاسنش جهة جزيري بيجرد براسي هي فقيه طيرانية ملايباتي يعني كلاسيكا ما براسي قالت بلندن جال فرم ناورو كذا وكو دي مقولت حتى صار حفتيجي تش بزافك ادبيات الكردستان باشور نبو طيب دفما كرمانجان دبر المين كرمانجي اخر براني خواندون بسينما تزانهم عربي بو صارن هفته حتی سالن هشته ادبیجن برکو واضح سالا باشترین سالن گشکر نه ادبیات کردی بو ادبیات برگیری جبوکو واضح سالا دا ظلم کا گلک مازن تایبتی از بیجن هفته و پنج حتی هشته ظلم کا گل مازن دهاته کرن ولعت ویران ده بود شوتی خرد دهاته السیدار دان لی پشتی سالن هشته حتی نوتجی براسی یعنی ادبیات پیش کرد بو لی پشتی سالا نوته که سرهلدانا کردستان چه بوی تشتري نيو هات خلكي نيو پیش کن برک مگوت تا خمنوا هاد نگوهارتن یعنی کاش برکش بوگل که
هلبست نوتو برای خود پتر لسر روشا درونیا خلکه لسر روشا بلکو اوینیالی پتر یعنی زی تو گلک هلبستن برگری نابینی هلبستن کو ماده نویسی ما هلبست وک چگک بکارتانی لدی ساجی اوجه هیا لأز بوارد که منه وان بوارد هلبست و چروک و رومانی دا کردستان باشور گله پیشکتینه بله باشا که خلیل سبارت او دزگاه و ناوندین روشنبیری و ادبی کنها لهریما کردستانی نه آیا حتی چندی او خدمتا هوزانوانا نویسکارا ادیبیت کردکن چونکو گله گازنده های چون بهرا بترجوانا گریدای پارتیین سیاسی نو بباري من يعني شلاي ادبياتي به پارتيين سياسي بگشتي گلك دليفن باش بو نويسكارا پیدا کرینه يعني از خود چند سال دوی که من ندید روزه که برپرسه جمرا بجت هوب که یا هوب که يعني انسان مروفين نويسكار او برهم خو پیشکش کرد و دليفن چاپ کرنه بو نمونه انه مثلا اكتان نويسكارن كتر دوی که براسي ساله بدهان پرتوکا بو نويسكارا چاپ دکن مثلا دزگاه او برتوجي تدانا يعني او نافروكي وان برتوكاجي حياكو رخني لوان كار بدا صادق رتن او يتودي بيجي نابج نتاكا بباريا من نه يعني انه اكتان نويسان كارن كرد يعني هيج سانسورك لسر برتوكا نويسكارك نينه يعني همي تشتنا بلاف كرن وكو دي دزگاه سبيرز هيا يعني بصدام برتوكيت باشه چاپ كرين لدهو كنو که بزاوا چاپ کرنه یا باشه راسته نویسکار بتنه بلکو روشا خاندوان پیشه که یا لوازه يعني من دياسوي بيجم كا خالد برتو گلكتينا چاپ کرن اكتيان نویسکارن كرد هاتانها از باورد كم صارت اشتياطا نوتي هاتانها 402 كتاب چاپ كرينا دزگاه سبيرز و كتابوتي دزگاه کا بلاف کرني لدهو كي گلكتين تل بلاف کرن بله آیا گلك خوندوان هيا ابخو بباريا من كريزة كا خاندوانا هي يعني وكو بري خلق قالك تشتا ناخينيت ليه جبو مثلا چاپ کرنه مگوت تا يعني مفخو هیچ سانسورك لسر پردوكايا که نديتيا كو بجن دويت ابا هو صابت آن هو صابت و قال جاراجي خلقي هلبستت خاندين دجي دا صلاة جي و چروك النبسين دجي دا صلاة جي يعني از شين بجم انه يعني ازاديه كا هي يعني انا بجم اسك شوا كرسا ما بوره از بجم كو از پر بدل دخازم خبات دکم جبو کو د صلاتا چاره لکردستان ایشبید چون د صلاتا چاره چبید و ولات پتر پیش کبید او د صلاتا حتی اون که پیدا نبویه لبراسی آزادی که هیج يعني تو بله باشه خوندوان هم فکر نسر خوندوان دیچه عازده يعني خوندواني وان كتيبه هيا يتقول كيما بس هيش تشرف فكرنا خوندوان هي تظاني انه هجي يعني راشا خلكي يعني صلاة نوتو ايكي حتى هناك براستي انوزان بركي تو اگهدار بيكو روشا كردستاني هجاري فقيري هبو ولاتك ويران كري شوتي بو خلقاتن روشا ابوريا خلكي نباش بو شرين براكوجي تشيبون ما بين واهزا يعني هنده كارسات تشيبون ادي اوا كارساتا ويروشا ابوريا خراب والخلكيت كيركو نان گرنگتره جهل بسته که چروکه که جبران دی خلق پتر به پیدا کردن نانی و میجل بو لانه هو برای خود راشهات گوهرتنو که یعنی افتناهیه که باش کردستانه هیا خلق خود خینید ل بردهم ادبیات يعني يا دست جروبه كده يعني هر کس ناخینید يعني هیچ ام گله کرد ام نبوینه گله که خدان شهرستانت وکو امریکا وکو اروپیا کو تو دشتی ترین ده هر کسی که پرتوکا کار وی يعني هشتا اورش اوج مسألة شهرستانية يعني هكا قال كرد پیش کس بگمان او بهای کتبش ده پتر بیده هو زمان خليل ده كي قالك سباس جبو تبوي ميفان دنجي امريكا جالك دي بخيراتي اجي قال سباس يا كام هي بدارم هين دكار خبات خدا سركفتي بن هر چند هون قالك ديرن جو كردستان له دنيا بچيك بي هميتش صانه دي هي تخلكي سپاس